بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وعملا متقبلا اللهم افتح علينا فتوحة العارفين بك يا رب العالمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد in pengajian na turum ini muna-muna aturan sin pagbaris sin hamzatul wasli. Aturan sin pagbaris sin hamzatul wasli. Pengajian na turum ini. Nah, saya ini kuat. Aturan sin pagbaris sin hamzah hamzatul wasli. Amo yan yung pangadyan na to. Dungdungan na to marayaw in parakala ini. Bunal, aw ni parsupatan niya to ha pangadji biya long nila ilmu nahwu atau ilmu sarf. Amo yung pagpangadyon sa mga kabataan supaya umingat sin aming bahasa Arab, basic niya biyan, aturan sin pagkuan na sumakawa, imahal ka rin di kato, una yung pag-iyanon hamzatul wasli. Inamuin ko anong tabiaon. Imbiyayaon, impangadyon na to aturan sin pagbaris sin hamzatul wasli. Na unuwahin hamzatul wasli yan. Inhalon sin Quran, pangilahan ta sin hamzatul wasli, amon bihin nagbus niya, amin siyusulat sa diharagbo sin alif. Bihin alif, pagubos, biubutangan siya yan, ataas-taas niya, amin ini u sin huruf sad. Oo. Ini biayan, ini alif. Pagubos, biutangan siya, taas-taas niya, uu siya sin huruf sad. In iyan, in amun ini, siwi-siwi yan, kiyawa siya din kalimat be niya. Din kalimat silatun. Na amun ini, amun yari, amun huruf sad ini, amun yaunin biutang din doon, amun kawa, amun uu niya yaon. Namun ini pangadyon na to, biya din in pagbarista ka niya ini. Namataw din halong sin Quran. So ay na to inindungdungan marayaw, yung pangadyan na to adlaw ini, sawab na bahaki man yung nagdua, aung pagtawakul na hamzatul wasli, aung pagtawakul hamzatul qat'i. Sari na akong magpansin niya to, sa in hamzatul wasli yan, in aturan sin hamzatul wasli yan, bang aun huruf, bang yan aun huruf na kauna rin kanya, ini ni matanak siya ini. Malawa siya ini. Bimakna, hisulat siya ini sa sumagawadi si unuhun, basahun. O. Bangway na kauna rin kanya, biadahati sa hisulat di sab siya, sa sumagawa, hilagtik mo yan, basahun mo siya. Doon siya tumagna, in ini, biutang siya ini hasupaya in huruf sumuno kaniya un mabasa. In hamzatul wasli ini, biutang siya, gianap siya maun pagkalima yaon, hasupaya in huruf sumuno, amin sumuno kaniya un mabasa. Oo. In karya sa rin bukon siya lamud hakalimayan. Sa sumagawa, biutang siya, supaya maun yaon, mabasa in huruf sumuno kaniya. Narilang taka mo, kuan.
Muna-muna, kita niyo ha, inamin, misan bi ang mga labay-labayan ko na kuman kanyo, inamin long niya, amin kabtangan sin mga Arab, na bakit siya nagtu. Aun sa bang mga English yan, bangha mga pangadji, bi mga pila tahon na yan to, long niya, parts of the speech. Aun sa yad to. Aulong niya mga verb, mga noun, pronoun, adverb, mga biyayad to, nalong niya, in mga panumtum ko, di nakamuliuhan, biya, walulong niya, imbahakian niya to. Walo. Bangha sa Arab, to. Muna-mula lang niya isim, atin niya ngan. Bangha mga milikan, noun. Noun is a name of person, place, things, biya to. Name, atin niya ngan, siya ngan. Sibu dangan tao, ngan hula, ngan, yan, mga hayop, basta ngan siya. Pag-usin hikaruan niya, lang niya fiil. Fiil. Atin niya verb, hinang. Fiil. Inhikatu niya lang niya harf, huruf siya, huruf. Na imbis sa rasin Arab, bang mo ang mga pangadyon, kataan sin mga kabtangan nila, hindi na kumuha din nga to ini. Aun lang niya fiil, aun isim, aun lang niya huruf yan. Biyatin dagbos niya. Muna-muna, siya nakuri na makapaluag, muna-muna, amuin halong sin Quran among biyahin niya, mag-akadin among biyahin, mag-akadin, amuin lang sin pakato, alif iwan lam. Sa ini tumtumunta, uning nga niya nitod. Hamzah. Sa nabiyak sa nakita alif lam. Sabab na alif indagbos na yan. Sa bang tabi ko anong tuod inyan hamzah. Pag-ubos halon sin Quran biutangan siya na taas niya biyan. Biutangan siya. Narain doon kita niyo ba ukawan niyo ba in suratul Fatiha yan. Doon nakita suratul Fatiha ukawan niyo ba. Amin panag na antod. Kita niyo. Suratul Fatiha amun ayat karwa amun alhamdulillah yan. Kita niyo ha? Unin impalagnaan huruf yan kita niya. In muna hamzah. Biya inin dagbus niya. Biya sinhalon sin Quran yan. Long ta isulat ko. Ba't dabi ang mga tumampal-tampal? Amun biya ang mga jikato, damik yan, iwan dumungog sinamon ha mga posta yan, so yun nilaray sa pukawon inuno ini. Dumumul Quran. Sa pamabiyayan. Alhamdulillahi Rabbil biya ini, amun alif ini, biya ini biutang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nakita niyo? Unin barisin ini. Muna, way ini biutangan baris. Biasing kaiwanan, way ang biutangan. Way sang biutangan hamzah, way biutangan baris. Bukun ini baris tumtumun, tabukun ini baris. Kita, sabda mikyan biadhati, biadhati sa biutangan day sabbihayan. In ayat sumuno kaniya, biadi ni sab. Alhamdulillah bil alamin. Ar-Rahman. Kita niyo biyan, biutangan day sabbihayan, Ar-Rahman. Gus biutangan ini biya ini. Ar-Rahimi. Biyaon, dungukan niyo. Amun panagnan ini, amun ini, mag-agad amun hamza ini, iman silam ini, in huruf ini, amun ini, basta mag-agad na in dua yaon, in sila ini, in amun alif iwan silam ini, at tawakan hamza iwan silam yaon, sumud siya pa isim. Sa dinawa ko magkuan, arakal magkuan pa kamo. Sa indanin niyo sadya, de hindi
Kataan sin mga al yan, imbarisin ini, hamun hamza yan, barisun yan. Baris taas yan. Baris taas. Na, kita ni Wesa ba? Intanda ni bang kumagbasa, sa Wesan kita kahinduan na. Amore, in kiwan ka to, piyami mo rin sadya kita. Oh, pag usya tulong niya na, alhamdulillah, way san law niya bet, iniyan biyay ni kuwan na. Imbarisin hamza ini, baris taas. Nang kanda, alhamdulillah. Impangasu, aun huruf na kauna rin kaniya, way. Na, yun tayan, liabtik ta, biasa ta, kita nyo, alhamdulillah. Bihayaun, yari siya kitungan. Ha? Yari siya kitungan. Na, bihayaun, bangakad-akarun, unin parisin ini, taas yan, taas. Sa pagkaun huruf na kauna rin kaniya, insiin na uno siya. Nalawa. Bima na bang mga apangadji school yan, bialaw niya silent na siya. Iyaon siya siyusulat sa sumagawa, di na siya unhun. Di na siya basahun. Oh, nakita niyo, ang kadamang kita ni magbasabi ni, alhamdulillahi rabbil. Harap pa kain na. Palam. Way na ko imyan, rabbi al-alamin. Way na sa rabbil alamin. Tandasin ini pagtawakon hamzatul wasli. Hamzatul wasli. Bang siya panagnaan, hilabtik siya, basahun siya. Malainkan, bang siya rin doon hakitungan, amin aw na nakauna rin kaniya, mauno siya yan, malawa na siya. Kaya yan? Masawa na yan? Kataan halong sin Quran, labiluan na bang mga panagnang biyayan? Ha? Kita nyo, alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman, kita nyo, Ar-Rahman, pag-awot mari, uno, Nir-Rahim, impangasubo, ini ni biasa ta pa, way na may ta, pasal aun na huruf na kauna rin kanya, Sa bangso pa makuno, bihanun ta. Bas, hamukang mukunta. Yung pagbasa ta ka, biadin, Ar-Rahman, biadin, Ar-Rahim may ta, sa uning baris na yan, taas sila yan. Masawa na yan. Kataan yan, basta ka dumumudah lang sin Quran, bihayanin kuan niya. Okay na? Nabihayaon, ukaban niyo, page 51. Page 51. Indanin niyo to diyan. Bang malupa na magbalik man ka pa uno tawa, pa page ta, Facebook, atawa ka na YouTube. Ana, dumatong na kita mo. Dumatong na kita, inshallah. Page 51. Abe niya, 51. Ara kalaon di makaingat sin kuan beni. Page 51. Kaya bakan nyo na? Page beni. Na. Ayat ang putag to. Ayat ang putag to. Ayat ang putag to. Unin makauna, ayat tatawakan umbol. Ayat. Sa buton na ayat, pag-usampa, butangan, umbol. Aun kaiwanan yan magkasalo. So pamaba, yanong ko, ayat ang putag to. Imbas sa hindi nun, ayat ikapila yaon. Ayat, ang putag upat, pasalamay ta, pasalaning panganan nila, makaunain ayat, ay in umbol isulat, ang paayat na bukon. Dungdungin niyo, ha? Ayat ang putag to. Kita niyo, amon iniya, isulat ko rin di. Sulat ko yan.
Ah, na. Ayarin ayat ha. Amin yung kalima pangadyon. Basahong ko ha, basahong ko namun kuan, basahong ko namun ayat yang putag to amun ini ha. Qad kana lakum. Amin ni ayat yang putag to ha. Oh. Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata. Ah, diungog nyo, kita nyo na yan? Ha? Na. Sulat ko ini ya, para biya matampal ba mga kuwanta. Qad kana lakum pakuanon ta. Qad kana lakum ayatun fi'ataini fi'atainil na arap na kamo kaki umatod mari. Asada yari ko nagsusulat. Na, harap nyo nakakimari. Sa indan ninyo sadyayan, Suratu Al-Imran, page 51, ayat hang putag 2, biyahin niya, arakala, ang kadadong-dong ninyo ito marayaw, long mo biya dagbos, biya long niin, biya uus kami ba italong niya, biya sa kalibiya dukay ni sa ulong niya. Biyahin niya. Kita niyo ha, way ang problema, bangko ba zombie ni, dungo ka niyo, Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata. Dungo ka niyo. Fi fi'atainil taqata. Way una to. Way tumasala rito ay sain pangasubo. Saupa masadya. Longko. Basta kuno isa-isa ini. Isa-isa niya sadya. Ini. Isa-isa niya sadya. Basahin ini. Ini. Sari niya mo lang kiton mo biya. Way tumasala way. Biasin basan niyo biasin basan ko. Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata. Sain pangasurin doon. Tag na irin di. Natag na bang makato di na ako ayaw na pakarin ini. Sa di na ko tumagna. Biya din. Umpas niyo. Hati niya, bang taurulon, impiangad di takaina, unulong uninaki, banglong ko nag-aaga din Hamza, amun alif biya dagbus niya, iban silaan, unin baris sin Hamza yaon, barison yaon, baris taas. Yan, bang so pa maamuin unhon tawayan, amuin, hapanagnan siya. Sa bang so pa maamuin hari itungan na ba, hindi na siya unhon yaon. Di na basahon na naraindi tumtungun ta. Do ka tumtuman yan, de hindi ibukun biat timbasahan. De hindi bukun altakata bukun. Bukun altakata bukun. Do ka igin kuan ni rin nun. Bukun siya lamod din ha mga uno ini. Bukun siya lamod din ha uno. Amin ini isim. Bukun, amin huruf ini bukun. So, ini uno, fiil siya. Oo. Ini, fiil. Dahil nga sabihan, bukon yung basahan kaniya, law mo altakata sa sumagawa, baris uno siya yan. Baris bawa. Iltakata. Dumatong lang kita mo, insyaAllah ta'ala. So kita, yung baris na yan uno, baris bawa. Namin kalumutuan, inagay mo, banglaw mo mag-agad din nun wayaon. Inham sa iwan silam. Na, hindi ang kanda, kamaya kamo. Pasal arakala,
ubuson niyo ito unini, samuahon niyo katan, banga kada karon samua rawayad to, samua bang manin amuin unini, huruf ini sumud siya pa isim. Pagkain ini, uno siya ini, agad siya pa fiil. Bukon siya ini haunin, ha isim biya ini amun, huruf siya ini sumud siya pa isim bukon. Naray nga sabihin ini ni katan yan, imbaris niya, katan, baris taas. Sa sumagawa ini, hafiil ini, baris uno ini, baris baba. Nabukon, biya na sinagi ko kay mo, ini ni fiil, ini ni huruf, isim. Oh. Nah, dukaing ito. Oh. Nah. Sa law mo, dumatong lakita maun. May tayong bawaing biyaris kaniya, may bihaw ng biyaris kaniya, dumatong dakita maun. Sa imahal ka, kaya may tanta ka mo bihayaon. Oh. Ikamaruan niya, iwan na sinamon bi ang mga long tamon magpangadji, magkakadkato, hamon niya na Facebook at tawag ka page tayo na YouTube na ka, na kakitaan nila, ada kala sadya, ha? Ada kala on mga susab kanila. Lalong niya na, basta kulong niya kakuin ini, haamun isa-isa niya, amun di siya tumagna. Na ada kala, biya na sinagig piyabas ako kanyo, nalaw mo, inagilaw niya singguro taon wayan, bariso niyaon, taas, basta mo nalaw mo, altakata, na narong na kumita, so hindi buwas siya ding hayan. Mayo yung piagbidyan ni Bansinini. Nang kanin ini, iltakata. Okay na? Na. Damikian, ukawa niyo in page 166. Takad, bukon. Ayat din doon hakuan na Al-Imran yan. Ayat hangatus kay man taglima. Doon dah sura yan. Doon dah mo na sura yan. Bukon page ha. 155. Page 70. Page 70. Doon dah sura Al-Imran. Sa ayat hangkutag anggatus kay man taglima. Page 70. Sura Al-Imran da ba? Sa kuano mo sadya ayat anggatus kay man taglima. Page 70. Bukon. Innal ladzina. Tungtuman niyo, bang kamumhagkuan, makaunain ayat isulat, ang pauno. Umbol. Bukon umbol, ang paayat. Bukon. Bang kamuyanon lang ni hanggatos kay man taglima, na amun ayat nin aturo mo. Ha? Na. Basaon ko kanya, ayari ko rin sa sulat na hindi Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an. Kita niyo. Ini uning pagtawag hay ni. Hamzatul wasli ini. Ini ni hamzatul wasli ra ini. Na. Biya na sinagi ko kanyo bang aun na huruf na kauna rin kanya insiya ni mauno na yan. Malawa na yan. Nabi ang kita niyo ayat ini. Yawmal ini silent na. Yawmal taqal jam'an. Sa waya to problema rito. Sa in problema
Asuon takaw. Tagnakaw kuno ba sa rin hindi? Nabang da hindi bang muuso-uso ning panagnaan amin yun taweto. Amin agi ko kanyo, na in pagbasa tayan, ano yan? Bang muuso-uson. Pasal amuin, nakakadlaw mo in hamza iwan sino niyaon. Ilam, ay kauhati inini, biya na sinaki fiil day sabi ni. Imbaris sinini damikyan, baris sunini. Baris baba. Na, bukon padji. Bukon. Biya impagyanong ko, tagnaan ta rin di, magbasa kita. Bukon yung pagyanon amon din doon baris baba. Sawab bukon siya ini, ang kasibo iwan sinil bukon. Sawab ini ni huruf, simod siya paisim. Ini fiil. Karya sali siya ini. Sana aunak to di tarabayan bangamon hawya kato wala na nakakuan, wala ta na napangadin bahasa Arab. Na di ta na yan mapinig yung fiil lang matawakan isim na yaon. Di ta na sa ingkako sadya bihayaon. Hindu anta sadya kamusim mga kalimat ang kanilang kupandu kayo niyo. Sa aon day sabi ni kaya kukuan ko, yari kaya susulat ko, bang mawaya na magpasiroks na dya kamo. Oo. Naho, pasal may ta, para niyo kakuanan, bang kamo mga kuno-kuno, bang ini magbasa kamo kuran, di naman problema. May ta, pasalan di naman ko sabi at tumagunway ni, di mo raman sa tagnaan day hindi. Sa ingkako sadya, hangan pagunit pagpangadji iban sin ahangan sin amin so pa masadya pasalin biyeta ko kanyo imbaris sin amin banglong kumagbak nag-aga din hamza iban sila barisunin hi baristaas naraindi aun hati mga kaibanan kalima bukon hati baristaas sabab inyat tubukon siya fiil inyat isip inini fiil inini nabiyaon inini iltaka na pag-abot marisab, inini, uning baris inini, baris taas, al-jam'an. May tasawab inini, isim na siya. Urup, simod siya pa isim. Na alam mo biya din ba, tuwan yung kakwan na mo, yung mapinig na mo, na suway kita mga di magbalik sin naho, atawa mga sarf biya yan. Astagfirullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Na inini indanin niyo. Hasura ini nagkasabot ha mga hasura yan da hasura Al-Imran. Ayat hang putag 2. Damikyan ayat hanggatus kay mantag 5. Iwan ayat hanggatus ka numantag 6. Damikyan kita niwa ang ayat hanggatus ka numantag 6. Yan day sabsan. Apanag nantod, page 72. Wama asabakum yawmal taqal jam'an. Naramik yan ini, bangsaw pa tumagna ka rin doon, tumagna ka rin di, imbasa mo kanya, taqal jam'an. Sa, way raman yan kuhan, bang yan ko magbasa, di mo raman bihat tuhon. Sa iyat to yati tasadya. Na okay na ito. Masawa matarang na ito. Inyad to basta mag-agad. Halong mataw din halong sin Quran, mataod. Di tayan maambat ko anon. Basta mag-agad na bihayan. Ini baris niya to, barison ini. Taas. Baris taas yan. Baris taas. Na. Sa ini inamong biya mga exempted kiwan ko sadya. Kiwan ta sadya ka mo pa mga aun mga rain doon kalima, hati ni arak kalalaw mo paakaron mo pahukuman biasin aki ko kanyo. Sa in mga iyad to, duga ingat pinukuman niya. Na mari kita pamuin, hikarwa. Inyad to, barisin hamzatul wasdi, bang siya huruf al. Bihayaon in pangadyon taysab, barisin hamzatul wasdi, bang hafiil na siya. Bang siya uno na?
Hafiil. Bang siha uno na, hafiil na. Verb balong ta, hinang na. Sami-sambihad to, na pawangan tanaa. Oo, sukul yung mga jama at maka. Bangan yun nakato. Oo, pag-uusyad to. Oo. Nabi ini, inhikarwa biya yung kawaunta, amunain hafiil. In kain na huruf, amun al. Huruf alin kain na, huruf. Aliyat to al. Na, biyaun fiil, ha verb sab siya. Na, in hamzatul wasti, in piyangadita to din amun uno yan. Hamzatul wasti. Bang ha verb, atawakan ha fiil, dua in baris niya. Dua. In hamza ini, tumtumon na to. Dua rin baris niya, dua. Bang bukun dapan, damma, at tawakan baris uno. Baris bawa. Way sa baris uno niya. Taas. Way baris taas isa. Way baris taas. In half, ahuruf yat to. Unin ahuruf yat to. Baris niya. Taas. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Oh, bang fiil, dua isab. Bang bukun dapan at tawakan barison yan. Baba. Nabiyayaon kita niyo. Kuana niyo ba? O kaya niyo rin doon, page 32. Sa mataod ini yan, Q1 ko sadya. Sa mataod yan halaw sin Quran. Sa example sadya yan. 32, page 32. Amin ayat 202. Panagnaan tuod kalima. 202. Amun ini ya. Na, 32, kita kuno, dahil doon, 202, 32, ito pancipak, 33 niyan. Panagnan, na yan. Nakita niyo, ini, panagnan na yan, ito na, 32, yan na, panagnan tuod. Nakita niyo ha? How na yan? Nalawa na ng buhok. 32. Nalaway na. Allah. Kita niyo. Amon panagnan niya. Kita niyo. Yan, way na problema yan. Magbasa kita ba ini rin basanta. Was. Kita niyo was. May tatawala ini biasa. Yung pangaso, may tatawala biasa. At iniaw na huruf na kauna rin kanya. Kita niyo, was. Wala ta na biasa iyaon, wala ta na biasa. Wazkurullah. Wala ta na yung biasa. Pasal may ta, amoy at tinaturan sin hamzatul wasti. Bang aun na huruf makaw na rin kanya, laong sin mga milikan, silent na siya. Oo, aun sa mga kaiwanan na. Isulat sa diyan sa di na unhon niyon, di na basahon. Nabiad to damikan ini, bang aun na mga kalima at tawakan huruf, makaw na rin kanya, di mo na yan, di na ka humapit na yung doon. Tumudyo na ka magto'y pakain. Mari, kita nin basanta, dungan nyo ha? Wazkurullah. Okay na. Na yung pangasubya yaon. So pa masadya. Longko, tagnay kuno da hindi hiigta ko inwaw. So pa masadya, bukunin ni ko anong taha? Nagpangadji, umingat kita. So pa makuno biyayan. So pa makuno biyayan. Aon sa mga surat tu Yasin. Pila yung barisin ini, banga fiil, pila? Dua. Bang bukun dapan, baba. Nain pangasubo. Unin baris ini. Bukun kay ini, barisan ini. Unin ini, uno. Ini bukun ini barihas sutong tuman niyo, but aun kaibanan yan, long pangalan mga baris, bukun to rin ni baris. Ini, huruf uno yaon. Kaya wasya din ha, amun uusin sad, amun ini. Ini. Na yaon. Na yung pangaso, aun baris na yun, why? Na biya din yung kaingat mo sin baris na yaon so pama taas na ka atawa baba atawa dapan biya din yung kaingat mo yaon in fiil ini duara bang bukun dapan atawakan baba biya yaon dungo ka
Mataod pa sa anin susungon ta. Kita, itungkaw pa huruf ikatu. Kita ay in huruf ikatu yaon. Tumagna ka rin di magitong. Isa, dua, tu. Kita, bang in huruf sin hikatu yaon dapan, inhibaris mo kanira hindi ono. Dapan. Bang in pagkita mo sin huruf ikatu yaon, kita, dumukan niyo. Bang pagkita mo sin baris ikatu yaon, baris taas na ka, atawakan baris baba, so pama, inhibaris mo kanira ono. Baba. Kaya tihan? Ati niya bangso pama, biadin kay ingat kutuan inyaon in baris niya law na dapan atawakan baris ni baba. Biadin aturun ko iwan kitaun ko in huruf amin baris in huruf ikatu. Na how no ko tumagna ko ding hamza umitong. Isa, dua, tu. Pagkita amin baris in kafi katu yaon baris dapan na imbiat biutang tamari baris unian dapan. Kaya tihan? Nahangkan damang kawas sumuhon lang niya, basa kuno yan, hamun, di mo palamurun inwaw, biyan yung pagbasa ta, uzkurullah. Kaya tiyan na, bihad to, hafiil yan. Oo, nabiyarasin ini, kita niyo ba, ini. Ayat yan, yan da page yan da, ayat 208. Yan hababa niya, 208, ya ayuhalladina amanu dkhulu. Yan dah alain yan. 208. Kita niyo. Basaon ko, atod ka mo. Kita niyo. Ya ayyuhalladhina amanu dukhulu. Kita niyo. Daing hanun harap padal, biasa kumaita sawab ini, uno na sa ini. Silent na, hindi na yung basahon. Na yung pangasurain doon, lang ko, basta hakunuin ini, di ikaw tumagna, di mo na ini palamurun. So pamasadya, bihayan. Biya rin yung pagbasa mo kanini. Allah! Hati niya, biya rin yung pagbasa ta kanini. Udkhulu, may tatay ni kaya barisan, may unin panghati mo in baris ni dapan. Sabab sin baris ni kapila, ikatu huruf, lamu in baris ni dapan na biaris ko kani uno, dapan. Na kita, isa, dua, tu, pag abot, pag kita mo dapan, na dapan din sa minyo no. Biaris mo. Masawa na? Tumtuman ini, pasalan, bang mga upamakun magpanaw, arakala, paghakitungan man, ilidas kita. May tatuan. Pasal aun din doon, hapanawan yan, biadag busun ini. Taka luwang, siya tiyahon tahunan sadya. Bang mo yaon kaingatan, nakaingatan mo yung lakaran. Bang di, na. Sa tumtuman niya to ha, masawa na ito, basta ini hurufika to yaon, baris dapan, ibaris ta rin di, dapan. Nabang sa upamatuan, bukun dapan, unin baris na yaon. Sa pamataas, atawakan sa pamaimbaris niya yung baba, na duwara yan. Biya na sinagi ko, duwara yung baris niya. Bang bukon dapan, baba. Bang pagkita mo sinhikatu yaon, taas na ka, atawakan baba, unhi baris mo rin di, baba. Asawa na to? Matarang na? Alhamdulillah. Na murah-murahan, biya din, kuman pa kita? Sige. Asada, mahaba tawain waktu ta, mahaba pa. Biarin, bossing. Okay ra ka. Okay, sige. Kumawa kita, asada bi early ra yung biakwan ta biyaon. Kita niyo. Ini upamahan haun ini. Amin barista kanya damma. Lumatun kita madto pa amun upamahan imbaris sinhikatu huruf yaon barison niyato. Long ta bukon imbarista long tamun damma. Na. So pamakuno matto kita ni pa page Fiil. Page 33, ayari rin sa masuok da. Ang bukwan mo sadya.
Ayat 212. Au na ba yan? Yari. Amo ito na taikod niya. Ayat 212. Atod ka mo, Mari. Ayarira. Inda ninyo. Bangaong kalupahan niyo rin di na magbalik man kang pakain. Pa-page na to. Magbalik man ka mo. Iyari, ayat to na, amuna, zuyina lilladhina kafarul hayatud dunya wa yaskaruna minalladhina amanu. Pag-ubos, amun ini, aturan ni Mari. Yari na. Yari ya. Walladhina, basahan niyo kuno. Walladhina takaw. Bukod sa nagtakaw, among mga nagtakaw ito, pasalan na. Walladhina takaw. Nakita ni, wayrang problema man yan. Inun harap pata, wayrang man problema. May nga tarabasahun. Walladhina takaw. Sa amin, ingatun ta sadya rin dun. So, pamasadya. Unin ini. Hamzatul wasli. Nabi ayaun, biya na sinagi, bangaw na huruf makaw na rin kanya, unuhon tabayan. Silent na siya, wala ta nabiyasa. Nain pangaso, so pama. Hiigtin ini. So pama, kumuan ka, umuno ini. Tumagna ka rin di. Unin hibaris mo kanya. Biya na sinagi, banga fiil biya ini duara. Bang bukon dapan uno, baba. May taunin sa pangati mo imbaris ni baba. Sabab imbarisin ni katu, baris, taas. How no rin doon yung pangasuko rin doon? Sumayang kuno. How no rin doon in huruf ikatu? How no? Kafatawata. Ikaw, uno. Allahu Akbar. Ta. Ikaw, ta. Yad tuhata. Bukon kaf. Kita niyo. Kita ni inta yaw no yawn. Allahu Akbar. Okay. Atin niya biyahin dagbus niya. Ini yaon, uruf ta yaon uno yaon. Sumabto, bima na, uno siya yaon. Dua ta. Nakita niyo, ini ni Hamzah. Biya na sinari bukon alif. Hamzah. Nakita mo inbari sinikatu yaon. Tumagna ka rin kanya. 1, 2, 2. Nabang pagkita mo taas, unin ni baris mo kanya. Baba. Na. So, ittakaw, bukon na attakaw. Kaya tiyan? Na. Biyayan. Makwanda yan. Maunin ni. Maluhay. In kahinapusan, page 194. Ayat kapatan tag-isa. Panagdaan da sayan. 194, Surah At-Taubah. Yan na panagnaan. Na yan, malingkat to diyan. Yan na panagnaan. Yan to siya panagnaan. Ayat 194. Kahinapusan na ini. Inshallah lumaton na kita konsumdum biiznillah ta'ala. Panagnan tud kalima. Surah At-Taubah. Kita niyo. Biya mga 194. Way nanakuan na anaw ni nalupa na. 194. Di bukon page 194. Page 194 ayat kapatan tag-isa. Panagnan to, diyan ang panagnan. Okay na? Ramadan dito na ko. Okay na? Amon yatun panagnan tod. Nakita niyo, yung panagnan tod, amon ini.
Iya to datasyat to panag na antod. Na. Yan na. Ayat kapatan tagisa. Panag na antod kalima yan. Na. Nawayan na kau na rin kaniya. Nawayan na kau na rin kaniya. Naangkandan, ingkaiwanan magbasa yan, ingkaiwanan magmapdakuman, bangyan wala rayan kaya pagunuhan bayan. Kaya pagburuhan, impanganal nila sinamun na taas-taas ini, uno ini. Baris. Na uno yung pagbasa, anfiru. Namun wala nila kaya unuhan. Kaya pangadyan. Nabi ayaon, beni. Kita niyo. Impangasu, uno yung baris siya ini. May tababa. Pasasin baris ini kapila. Ikatu. Isa, dua, tu. Imbaris ini katu, baris baba. Imbaris taray doon. Baba. Nabi arin yung pagbasa ta? Infiru. Misan mo yan ipagsurya katiling kalalam. Way imyan kay mulong nerong ibasahan mo. Way. Infiru. Biyatin ko na inun ibasahan niya yan. Lang mo nasakaw, way di. Sabang ko nagbasa anfiru atawa unfiru na doon ko bang mga kato masaa para kalayan. Nangkan natuntuman niyo. In hamza, in barisin hamza, hafiil, dua. Bang bukon taas, bang bukon dapan, atawakan baba. Kung ano siya kabarisan mo dapan, bang kitao mo sa dyain hurufi katuyaon, bang ini katuyaon baris dapan hibaris ta kaniya. Bang ini katuyaon, taas na katawakan baba, hibaris ta kaniyaon, baba. Na, sa dumatong da kita maun, pag-ianon ko kanyo. Aon da kalima, dumatong dawa kita maun, inshallah. Ayaw mag-usos. Dumatong da kita. Pasalan, aon yan, aon wakto yan, na laumutuan, aon kita, bukun biya sinamun panghindo mo yan, na dumatong da kita maun, inshallah ta'ala. Na murah-murahan, matawad pa sa yan, inshallah, inot-inoton. Ati ko pasalan para bat nakakwanan, di na makwanin amon aon sambiak kulang-kulang pangadji. Ati niya kwanan natod, mabasa niya natod. Na damikian biya dahatoy sab. Pasalan sinamun uno ini. Na yan pangadyon tarayan. Abotun tarato din insyaallah taala. Alhamdulillah. Nah. Na continue mat bang kumagkuan. Continue mat to. In kako yato, in kako sadya, explain ko sadya sa pamalong ko basaw mo ini, explain ko sadya yato. Sa adapon, pasalan sinamu ilong ko hapagon ini, bang biya tagnaan mo ra hindi, tagnaan mo ra hindi biya yan, Biya to alif lang. Bukon neto biya long ko, beni long ko basa bukon neto. Na inshallah konsum nakapin-kapin ka to isim. In ha isim tiu dah indananta. Sa suway mo tud kay ingatan pila tiu dah halon sin Quran magkulang maglawi 7 in nasabot 7 atawa kanwalo halon sin Quran. Adapon bangko mga haunin nahwu nakatawa sarf 8 in taud niya yan ay hangpu in taud niya sa halon sin Quran magkulang maglawi bang bukon 7 8 nasa masabot ta rin insyaallah taala kataan biiznillah taala. Okay na murah-murahan bang mante pagbarakat sin Allah taala yung pagpangadyo nato. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.